Na nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo, gracia del Signore Jesucristo, amor de Dios Tata, y comunión del Espíritu Santo, sea con vos. Buen día, mi hermana en Cristo, y buon vini nella celebrazione di Santo Sacrificio di Misa. Rumanang istimalaga nos confessanos picanan, panos por celebranon manera digno, e misterio ng sagrado de nos fe. Mita confessa a Dios Todopoderoso, e delante de tu aquí presente, que me apeca más ya tanto, a pensamento y palabra, para lo que me hace a quedar sin hacen, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pese me taroga la Virgen María, tu ángel y santo, e vos me romanan, de reza pa mi na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por mostranos misericordia, perdonanos picanan, y líbanos na vida eterna.
Lumana nos tatuma nos buki di Lauden ku Vespers. Nos vai canta e Lauden di Ave Mainta na página 1. Nossa parte é missa den 2. Parte é banda de José, tá canta junto com José. Mi parte banda de mim tá canta junto comigo. Na página 3, onde está escrito bendição tata e não também nos lanta para, junto com toda outra parte, não está escrito glória. Agora que dia abre, Mita buscavo cara, Deus, pa você a mi força awe. Aleluya. Dios, vota mi Dios, mi ta buscavo mi alma tin sedipo. Mi culpa ta muri pabo untera seco sin vida, sin agua. Con ma fijavo podentemper, pa contemplavo poder y gloria. Bo amor tin más valor que vida mes, pese en mi boca ta cantavo alabanza. Enter mi vida, mi que agradecibo, invocabo kumang nang halsa. Llena mi alma cucuminda di más rico, y con mi boca jubila y alababo. Drumina cama mita corda arribavo, mita pensa arribavo entera noche. Pa sobra semper boa queda mi ayudanza, mita goza den sombra di bojalana. Cultur mi alma mita pegana bo man recita aguanta mi duro. Gloria na Tata, na Iu y na Spiritu Santo, manera tabata na cominciamento, ahora y semper, dentur siglo di siglo nan. Amen. Ahora que dia abri, Mita buscavo cara, oh Dios, pavo sea mi fuerza. Aleluya. Formeme di candela, Etre joven arriba un boca exclama, bendición sea Dios. Aleluya. por criatura di Señor, bendición a Señor, dune gloria y alabanza eterno. Ángel nandi Señor, bendición a Señor, cielo nan alabe. Turawa del espacio, bendición a Señor, enter ejército di Señor, alabe. Solo y luna, bendición a Señor, estrella di cielo alabe. Aguacero y sere, bendición a Señor, turbiento alabe.
Candela y calor, bendiciona, Señor. Eis y frialdad a la vez. Serena y vida, bendiciona, Señor. Frialdad y frescura a la vez. Puiro diesis neu, bendiciona, Señor. Anoche y día nang a la vez. Luz y oscuridad, bendiciona, Señor. Huele y nubiana a la vez. Ángel nandi, Señor, bendiciona, Señor. Cielo nang a la vez. Abotera, bendiciona, Señor. Tu gloria y alabanza eterna. Cero y cerito nam, bendiciona, Señor. Turlo que tra crece ribatera a la vez. Fuente di agua, bendiciona, Señor. La magna iriuna Ballena y turbestia di la man, bendiciona, Señor. Tur para de glaira a la vez. Bestia manso y feroz, bendiciona, Señor. Turiudihende halabe. Israel, bendiciona, Señor. Sacerdote nan a la vez. Servidor nan di temple, bendiciona, Señor. Di turboso forza y alma, gente justo alabe. Vos, tur santo y humilde di corazón, bendiciona, Señor. Ananías, Azarías y Misael a la vez. Bendiciona Tata Iu Espíritu Santo, donde gloria y alabanza eterna. Bendiciona vota, Señor, na firmamento di cielo. Alaba y alza dentur e siglo. Forme me di candela, E tres jovenan riba un boca exclama. Bendiciona sea Dios. Aleluya. Laga pueblo di Sion, Sintie contento cunan rey. Aleluya. Canta paz, Señor, un canto nuevo, alaben en asamblea de su fiel. Laga Israel alegrada en su autor, y una bendición canta gloria de Nangre. Nang alaba su nombre cubalia. Nang canta salmo pecu harpa y tambure. Como Señor ta encanta cu su pueblo. Et in gloria di victoria pa humilde na. Laga su fiel goza de triunfo, grita contento foi de nan campamento.
alabanza di Dios na namboka, espada de dos bandas naman. Patuma venganza arriba pueblo na, iduna castigo na nasyona. Pamara reina ku kadena, inang lider ng kuboy dijero. Ejecutar na pia di lettere sentencia dicta contra na, esta un orgullo pa su fiel na. Gloria na Tata na Yu y na Espíritu Santo. Manera tabata na cominciamento, Ahora y semper, dentur siglo di siglo nang. Amen. Laga pueblo di Sion, Sintie contento kunan Rey. Aleluya. Láganos sur la antaparan pang oración de apertura. Láganos rezan, Dios Todopoderoso, bota fuente de tu bondad, llenanos corazón con celo para buen nombre, y consolidan el lazo de amor que te une nos cubon. Lágalo que está bon de nos, crece más y más, y conserve como cuidado paternal. Esa que nos está pidiendo, para medio de Jesucristo buyo y nuestro Señor, que de como Dios está viva y reina cubo, de unidad de Espíritu Santo, dentro del siglo de siglo nang. Nós temos que tratar sinceramente na compreender o que Deus está mandando nos fazer. Vida de hoje em dia está outro que vida de tanto siglo passado. Nós temos que mirar tá aqui para nos vida de hoje em dia, Deus está avisando nós. Lectura for the book de Deuteronômio. Moisés avisa pueblo, Israel, escucha a lei e a regra comita vai sim a bolso e cumpre com nan. E ora bolso ta queda na vida e bolso ta drenta e toma e país. Que o Senhor, Deus de bolso antepassado ta vai donar bolso. Não quita nada a fora, nem põe nada acerca. Cumpre com o mandamento de Senhor vosso Deus. Comita vai ordenar vosso. Cumpre com cuidadosamente. E nação que tende de lei lo haya vosso sabi e juicioso. E ora na lobisa. Esta sabi e juicioso e pueblo grande tá. Ti uma nação com grande e portar, que ti Deus que tá cerca de nan assina, maneira Senhor, nos Deus tá. Tu ora com nos mistério de e tei. Ti uma nação com grande e portar, que tem lei e regra que está justo, maneira enter a lei que me está apresentar na bolsa. Palavra de Deus. O refrão de Salmo tá: Senhor, tá quem por visitar potente?
gente de vida virtuoso, que sempre ta actua com justiça, que ta papia verdade de coração e nunca não ta plama redache, que não ta hace daño na seu prójimo, ni suja nombre de outra gente. Senhor, ta quem por visitar potente, den su vista criminal ta despreciável, mas para amigo de Deus e tem respeito. E ta cumpre fielmente com sua promessa, hasta em caso que ta daño para su mês. Senhor, ta quem por visitar potente, e ta dona fiança sem cobrar interesse. E não ta laga cumpra su mês para fazer daño na gente inocente. Quem que comportar su mês assim, lo queda sempre firme para. Senhor, ta quem por visitar potente. Fé tem que manifestar su mês de nossa maneira de viver. Palavra bonita só não ta salva nós. Lectura for de carta de Jacobo. Rumanan, tur dom perfecto e tur cos bom que nos recebi tabini di cielo, de Deus que ta criador de tur e astronan. E si no ta cambia nunca manera nan, e no ta cambia de posición, láganos den sombra de oscuridad. Voluntariamente, Él aduna-nos vida novo, pa medio de mensaje de verdad. Pa asina nos portin na maneira de visa e prome lugar em seu coração. Aceptar com humildade completo e palavra que Deus aplanta em vosso coração e que por salva vosso. Não ganha vosso mês e quer que diz, escucha a palavra de Deus está suficiente. Seja gente que ta pone el mensaje en práctica. Hasta lo que Dios trata ta considera dedicación puro y irreprochable. Busca derecho de huérfano y viuda que ta pasa molestar y mira pa maldad del mundo no su chavo. Palabra de Dios. Oh Senhor, preparar nosso coração para aceitar a palavra.
Señor sea con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marco. En el tiempo hayan algún fariseo y doctor de ley que salió fuera de Jerusalén, habían junto cerca de Jesús. Nang ari para, ko algon de su disciple nang, tabata komipang kumang impuro. Esta sinalabamang promen. Ta sinam ko tanto i fariseo nang, kumotori otro diunang no tabata komeng, sing labamang non manera adequa promen. Nang tabata tinay tradisyon din ang antipasado ng oras salin marshim nang no tabata komeng sing banya promeng ia sinating hope otro kosmas kunang tabata atene nane pamotibo di tradisyon manera lavamento de copi canica huella de copern ilabamento di ng kama di abriabaw. I fariseo nang e doktor nang dilay apuntra Jesus. Pakiko bodisipel nang no tatininang na tradisyon dinos antipasado nang takome pang kumang impuro. Ela kontestan hipokrita nang Profeta Isaías a describir boso bongbong, ora la bisa, manera ta escribing, y pueblo aquello hasta bisa, ta alabami, kunang boka so, manang corazon, nang taliu foi min, nang adorasyon, no ta sirve panadang. Nang doktrina nota nada mas ku tradisyon di hindi. Boso taretsa sa lei di Diyos, itatinin na tradisyon di hindi. Jesus sa bolbiyama hindi nang huntong, iabisa ng boso turis ko tsamin, ikomprondeming. Nada, Kodrenta curpa di un hende no por hasi impuro. Malo kita hasi impurong, talo kita sali for DJ. Ta for di padeng, for di corazon di hende, ta sali pensamento malo, inmoralidad, ladronicia, matamento, quebramento di fieldad di matrimonio, avaricia, malicia, inganyo, onbida parotin, envidia, papia ribahende, orgullo y falta di sabiduría. Torikos malunang aking tasali po di padeng diun hindi inang tahasi impuro. Rumanang palabra de Señor. Buen día, mi hermanang de Cristo. Kuata nos salmo responsorial abi mainta. Señor, takinta por visita bo tent, bong. Awar king por visita Señor so tent. King, ta sung digno pa visita tent de Señor. Corda i buche di Deuteronomio e prome lectura,
Isung kita escuchan Diyos su mandamento y cumple con él, ¿no? Cumple con él. So, si nos te escuchan y después práctica viva, mandamento del Señor nos por visitar, nos por hospedar, ¿no? Nos por toma posesión na itent aquí de nos Señor Jesucristo. So así nos por haya dengi prome lectura, ¿no? Según ibuki de Deuteronomio. Rumanang sino hasta sige ko misung temang nos por bisa tambi ko si nos ta sige, si nos ta cumple Diyos su palabra viva, práctica, no? Isa kita nos demonstración, ¿no? Demonstración con nos ta inteligente, con nos ta sabi, con nos ta prudente, ¿no? Pa isa kita demonstración pa turnación, con nos ta siguiendo Dios su voluntad. Pa Kiko, pa sobra si nos no ta sigue, si nos no ta cumple Diyos su mandamento, korda ko ay parabola di Jesu bensita ng nosta manera hindi ng bobo. Pasobra, sinos natasige Diyos su voluntad, cumple ko su mandamento, nos no por visita tent di Diyos, e tambi por pasemper nos lo queda pa for the reino di Diyos. Dengan de dos lecturas según carta de San Jacobom, el avisa nos cotorcos bon, no? Nos a recibir, isa que nos a recibir for di cielo, for de nos Dios kua cria cada on di nos. Isa kita una invitación pa nos, ta nos mister queda agradecido, no? Pator e bendisyon ng igrasya ng nos a recibir for the nos Diyos. E después de saque la visa ko nos mister, no? Aceptam kutur humildad, no? Kutur tabisa nos corazón y palabra de Dios ko la planta de nos corazón, no? E no gana nos mes y quiere que escucha y palabra so ta suficiente para nos por 30 reino de Dios. Isa kita bisa nos, kung si nos ta solamente escucha palabra de Dios, no palabra aquí, no ting nada de haber con nos vida diario. Si palabra aquí, no ta transforma miura nos vida, isa que no ting ningún valor. Pese escuchamiento son ta inútil. Palabra de Dios, mister, cámbianos, mister, transformanos. Ahora, ¿qué manera? Y palabra aquí, por transformanos. De qué manera que nos por demostrar que palabra kita en verdad, no hace algún cosa malo de nos vida. Aquí sa nakubo apunenos la parte final de su carta, con nos mister hace non manera especial, especialmente si nos busca derecha y ayuda, especialmente huérfano nang y viuda nang. Paso ba huérfano y viuda din Santa Escritura nanta representa hindi nang kota din necesidad, no? Isa kita in manera panos por práctica palabra de Dios din nos vida. Award din tres lecturang nos atende con algún fariseo doctor de ley a criticar Jesús y su discípulo nang
pasobra na poni atensyon na tradisyon di hindi, tradisyon di ng antipasado ng manera palabamang promeko ng Mr. Come Pang. Rumanang isa que nos llama ley de pureza de antes, din parte de que nos llama ley de Moisés. Awar, cuanto 10 mandamento ng nosting? 10? 10 of nosting solamente 10 mandamento, no? So, vosso sa, metakere ko vosso sa, boporlesa sa che dengi buki de Exodum, si menotahera na kapitulo 20, no? So, nosting solamente 10 mandamento nang. Awar, durante tempo di nos Señor Jesucristo, no? I doktor ng dele specialmente i fariseo nang a-extende, no? I 10 mandamento aquí, no? Quizás kimen nang a-agrega, no? Nang a-bisa interpreta i 10 mandamento aquí, te hasta nang ayega sa siyeng 10 kung ang tayama regulasyon i precepto nang, no? So, undinang ta kulo kinos attende aki, tocante ley di pureza, kung nang Mr. Labamang prume, nang Mr. Banya prume, sinang abay santana nang Mr. Puripika nang mes prume, pasobra isa kita kontaminanang asinang impuro. Isa kilo kinang tayamang, tradisyon di hindi, tradisyon di nang antipasado nang. So, awar, kung nang por praktika ibiba, iregulasyon ng aki, no? I-10 mandamento na ta fácil, no? Papone ding nos kabes. Awar sinosting saishing, 13 precepto nang, kung nos por obserba nang ipraktika nang. No? Tapos si Jesus ay yaman ng hipokrita, pasobra ng apo niya war mas atensyon na ipresepto ng nalugang di corazon de ley, manera i-10 mandamento ng. No? Ikorda ding ipromelektura, bisa no kita nada, no? Kikumas. No pone nada acerca. Pakiko, pasobra korda i-10 mandamento ng aking ta mandamento di Diyos. I mandamento aki no ta tra di hindi, besa kita obra di Diyos. Inusa ko Diyos no ta cambia nunca. Tapi si akin nos pormer kunang no por kibra i mandamento ng aking. Pasobra Diyos no cambia nunca. Ma, kiko ifariseo ng doktor ng delay ahasi. Nang kasi completamente lubida. I-10 mandamento aki, ipone mas atensyon na ipresepto ng iregulasyon ng kunang apone. Awar, na supervisa kunang no solamente kita, i-10 mandamento ng aki, mang nang apone, tradisyon di hindi na nivel di 10 mandamento, poco-poco, regulasyon ng aki, no? Bira isundi mas principal na lugar di 10 mandamento, no? So, tapisay, Jesus ay yaman ng hipokrita ng. Korda tambi, no? Ko isakin no ta algong no fácil kasi na tempo di nosso Yesu Cristo ila bisa ko ila simplifika no i 10 mandamento. Si nos ta simplifika i 10 mandamento, eso sabisa ting solamente 2 mandamento awor. Quata e prome. I mandamento pa estima Diyos. Kut
internos corazón, nos alma, nos curpa, no? Nos fuerza. Que ikikuta edidos, y mandamento, pa estima nos prójimo, manera nos ta estima nos mes. Ita mas fácil na lugar di sa siyang tresiyang regulasyonan. Isaki lo que Jesus ta bisanos ding nos tempo ko, nos mister simplifika, y pa nos por viva práctica Diyos su mandamento. E después, ila acordanos ko, ila bisang kudo din ng tahipukrita, Hudiyo ng Fariseo nang adora Diyos solamente kunang boka. Ba ng kurasong tabata hupilyo for DJ. Rumanang isa kita un invitasyon tambi panos, kuta oranos ta resa, nos mister ta hupi sincero, nos mister ta hupi humilde, nos mister ta hupi honesto, panos por adorar Diyos verdaderamente. Otherwise, sinusta kanta bonita, sinusting llama ilauden, o deng merdia, midday prayer of deng anoche, orasyon deng anoche, sinusta sali po de nos corazon, isaki noting ningún valor. Tapi say sinceridad, humildad y honestidad, mister ding nos corazon. E después Jesus sa siging, kunota kos nang por di pafo, por hasinos impuro, solamente kos nang di padeng, por hasinos impuro. Ela ponenos ila bisa pensamento ng malo, inmoralidad, ladronicia, matamento, quebramento de matrimonio, avaricia, malicia, engaño, hopicos, turisakin ng tasaling, for de nos corazon, for de nos mente. Isakin ng, tahasinos impuro. So, pese, nos mister tauntique cauteloso, tocante ese. Ko, nos pensamento, lo kita por disali por de nos corazon, es un di más importante. Isa kita bisa nos também ko nos piedad, santidad, no por haya solamente dor di practicando, por ejemplo, ikos ng di pafo. Lo kita importante, lo kita por de profundidad de nos corazon. Tapi se meromana din Kristo, din nos tempong, nos mister, sige pidi Papa Diyos, payudons pasobra, isaki nota fácil. Nota fácil pa kuminsan, nota fácil pa mantene, y pureza de nos mente, y pureza de nos corazon. Tapi se nos ting mister, de hopi orasyon, y dansa, po de nos Tata Celestial. Lago nos tuor lan taparang pa